thlir tu zong zong ten zawai ka channel tang kalo lom le cheu kan in thewa kan damdoi ei ban te mo damdoi neu neu kan da khom na bom te tila bom te po ni se sarang po ni se mo kan nei theu ka ringa anei lo te bu kan omanga amaro chu heng tiang kan lo nei hi a that em na chan chu ama saberin zanlai anga te doctor pan mai rem lo chan te om ve theya chuan engtiklai poa doctor pan reng kha sum le pai po hek mema achang chuanin mani te loin doctor meya loin lo dam ve thei mai chan te kha om ta ni chu hei hi a thaber chu ka ti chuang lowa amaro chu sum te safe a chuan mani te loin doctor thei mai chan te kha om ka ti du na ni chu heng tenga hianin akol lo te poin kol hi tha ka tia chuta kan kol don chuanin eng ang dam doi tenge kan kolang ti dam doi 10000 karon soi dona atop thlengin lo thlir don nia ole ama saberin ORS tele probiotics atangin han tanila tui thiang lim lo te ei in thiang lim lo tho bom to te kan lo ei pal chuanin kan pum te na in kan kwa te thalo thina tiang ko thalo pa ngai a chuanin kan ko thalowa atui kan taksa tanga tui kan hlo ho hi ron refill le turin ORS tui ho hi a tha em a ORS ka ti chu a phutin ron kala 1 liter nena an shake han inchi angkha aneta chuan pakhat leya kan ko thalo hianin kan real vel zong zonga bacteria tha ho zong zong pakhat tuin atel vekta khang ho lo refill le tur khanin probiotics ho hi a tha em a heng ho hi doctor tel kher lowa ko thalo pa ngai kan nei ni chuanin kan lo ei thei thil te nia amai ro chu ko thalo han tia khanin nan na hrik vel wanga ko thalo hi om vele theya intinge kain chik chen theyang ti chuanin kan ek kha ka ko thalo chung rengin kan ek kha a ui lutuk ang chi te pum an na chiam tiang chi te chuan kan eka khanin thisen khal te mo a rong eng tin tin mona lo dang lam ang chi te khang te ni chuanin a rang lama doctor pan mai kha kan ti tur poimo tak ani mani te a loin doctor chi chu ani lem lo ani ole panina chuan enge ti chuan antiseptic tui te hin ni eng hi athenin septidin tui ti ten kan kowa athen phei chuanin pem thar dam doi ti ten kan hriang chu i eng dam doi nge ti chuanin dam doi tui eng kan pem vela kan hnoi hi ne ta hi a that ve na em chu chem te ne na kan loin at pal te mo a kan lo tlu kan fa ten lo tlu te an lo pem te ni chuanin heng dam doi kan hnoi hianin hrik dang dang laga tangin kan lo ven sak thei ang kha ni ta chuanin pem po kha ati hil ma thei ani ti hil manan apui thina ni chu chuan heta kan film khurle tur pakhat chu a subtidin tiang vel khanin kan pem chu ati hil ol ngeya hrik engemaw neu neu chu min tha sak ve ngeya ama ero chu poimo deuh mai chu kan in ti pem na kan vatluk na emaw kan in tai na ang chi kha min ti pem tu kha alo tui ek te ni chuanin hi sakor hrik kan kai theya khawang khanin apoi mo ber chu sakor hrik dan na kan chiu tel kha poi mo ni hi chu doctor ten hospital ate mo clinic ate mo an lo chu sak mai thina chuwang chuan pem pang ngai te kan lo nei ni chuanin heng tiang pem thar dam doi ti me o septidin tui tui eng heng tiang hnoi hianin pem tang tak chu adam vele thei meya ama ero chu kan in ti pem na kha alo tui ek te ni chuanin sakor hrik dan na chu nge nge thani pakhat lia enge ti chuanin antihistamine ho hin nia heng hi eng dam doi tenge kan ti chuanin thak te le allergies kan neya kan lo ei thin tur ten nia voivut borak thiang lim lo kan lo hi pala kan hritlang chiam kan nar za chiam ang chi te chuan thil kan lo ei suala kan taksa bol ron chuak ang chi te henga hianin a ei thei tlang puya engtenge om ti chuanin chlorpheniramine kan ti mai bermiton ti ponin barmarama chuan hretamanga chuan fexofenadine ti te omanga chuan levocitrazine te citrazine ti te hian omanga heng ho hi thak le bol engemaw neu neu tana ei thei ania
doctor ron kher lawa ei po kan lo ei thin damdoi ani hiala thil ei sual wangte mo reason dang wanga kan lo bol kan lo thak kan nara za chiam te ni chuan heng damdoi hi kan lo ei theya amai ro chu allergies kan ti a khanin life threatening allergies ti khom vele thunga kan nun na hial kan chan pha thei allergies te khan oma kan taksa alo thak velte baka kan hmai te kan hmui te alo dang kan ti tom yang chumo alo pol dang ang chi te ni chuanin hei hi allergies pa ngai ne lawa life threatening allergies kan ti ang chi thi pha hial theina tur allergies kan ton ten ni wangin arang lama doctor te le clinic te damdoi in te pan a thani chuta chuan doctor te chuan a chu chi hel te pun an lo treat theya khang ang din hun kan ni chuanin doctor te pan kha kan ti nge ngei tur ani ole pakhat le chu enge kan ti chuanin antiflatulence damdoi ho nia enge chan ti chuanin ti han han soi phutila thil te kan lo ei sual thea emo thil kan lo ei tiu pal thei ta ni cho te mo khanga khanin kan puma thi an siama mi te aron no tuta chuanin atwar ngai chuan kan hriang chu anna em thin ta ni heng te anga hianin thi paina kan ti antiflatulence damdoi ho hi kan kol a tha em a chuan kan pumpui atangin heng tiang thi in milo no to ti chuanin bubbles te hi balloon te kan tiang chu an siama chuan kan pumpui tanga he kan ril zong thleng khanin khang thi te ho khanin min ti boy tan na te na thin ta ni chu khang tenga che khanin a thial chi kan ti mai khi pai na ang chi te mo pumpui chakna ti tu bon kan kawang chu then chuanin khang kha kan lo ei chuanin a thi te min ti pai tira ir ok te chuanin kan voi thei ang chi te khanin thi wanga pumna chu alo re ve thei mai thin ta ni chu wang chuan kan kol tur te zinga heng tia antiflatulence khi pai na hi tel nge sela a thani ole a top te bera chuanin eng ang dam doi tenge kolila tha an ti chuanin kan main character ber na chok na te hin ni analgesic antia heng hi engam dang doi nge ti chuanin paracetamol te ibuprofen ti vel te hin nia doctor ron lowa mani te polo 8 mai thei ang chin nia hengdam doi ho hianin kan taksa na them thum ang chi te bo min chok jang khai theya chuan paracetamol ang chi a phei chuan khosik ti re theina hel kha an ken telawangin ina kol a thale a ama ro chu hengdam doi ho hi doctor tel lowa po ei thei kan tina in lo tong pong ei solve thei kha om ve tlatani diklo dawa kan lo ei sol polani chuanin kan pumte atipan theya chuan khang pan atang khanin pumpuia thi senjam ti chat ti pan pal ang chi te kha om theini chuan hemi pumpui thi senjam chat ang chi ni phei chuan kan nun na hial kan chan theya chuwang chuan dik taka damdoi ei thiam hi na chok na ei thiam hi poimo ve thung ta ni chu engtinge heng tiang na chok na hi kan ei thei ti chuanin paracetamol pa ngai hianin zanga tha hi an chom tlang puya engtinge he ang paracetamol tele na chok na hi ai thei ti chuanin darkar li dana te darkar ruk dan darkar riat dan darkar som pani dan ang chi te mo mani mamo dana zir chuan kan na min chok dan tura zir khanin ai thei ta ni chu omzia chu ni khata voi li voi thum voi ni ang chi te khanin ai thei ti la swalo ome heng na chok na te kan eya poimo de usha tur pakhat om le a chu chu eile in ne na nai te ya ei hi thani omzia chu pumpui chunga khami dam doi lo thial pui tu tur cho emo chang te mo pakhat khat om se a thabera chu chuan kan pumpui in atwar pha lawanga china ka soitak side effect ho pumpui pan te pumpui ya thisen jam chat ang chi te khang khamin veng thei ta ni chutia ani lo vek pon omeprazole te ang ka video masa kalo soito damdoi te ang kha pumpui chakna kan tiang chu acid chok tam lo tur ang chi damdoi ho ne na eipol hi aswal lo berani ole kha zong kha voina karon share thei chu nia khang tiang anga damdoi ho kha e kan local chuan kan sumte a safe a ina mani ten aloin doctor thei tlang puyanga ama ero chu heta thil pakhat poimo le deuh chu hengdam doite le kan hemi video kan lo share na te mangin clinic kan kalhuna te mo
damdoi invela doctor kan pan huna khanin han hnial deuh na turte to meng chu han question chem na tur anga he video hi siam kan ni lova doctor te chuanin an hria a chuwang chuanin awan hnial te mo va in ti hriat chem tur ni lo ka ti du na ni chu okay chuanin he video hi khungai takin min lo like sakla hriat na te lo nei bel te ni chuanin khungai takin lo subscribe le la chuan comment te po aron comment thei reng ania next video kan hmu le